Mayam Taram Nokcheri, hello and welcome to Northeast Dialogue of Northeast Window. Ngasi ko ina pujari with special topic asi Myanmar's turmoil's impact on Manipur habani. Myanmar da leba hoji ki political conflict, mogi internal political conflict asi na Manipur da karamba impact ama piri bagi haba wahang sidani ngasi ko ina pudun laksari bazai. And again hoji ki oina geopolitics across the globe ta hoji lei bazai malim gi tongan from da especially from Middle East gi horakanda Palestine amadi Israel ani gi conflict si na pakthok chokthok na Lebanon gi yamuro political force amo Hezbollah yaugiba. And again masigi solidarity da Yemen gi yamna chawba seas amaka Red Sea haiba sea is Suez Canal gi through the Europe or Asia amadi Africa gi economy amadi business ki yam chawba mafam ko oiriba je masida yam chawna akaiba pirakpa masida Europe economy amasung global economy yam chawna effect rokpa masigi impact mayam aduga masina malim sida anoba third world war ma oithoppa leibra maramdi China India gi leiba rivalry Europe na attend recent times sida hojik directly lan ama Europe was Russia madi Ukraine anigi war si orakpa masida Europe ki tongan tongan balaipak mayam ama indirectly Ukraine da support orakpa aduga Middle East Northern Africa da leiba and then Syria gi question then Libya gi question Iraq ki question mayam ama hoji Palestine da leiba question sigi mayam si da leiba crisis mayam jina third world war ma lakadra haibagi madugi mi paiba nungnangba mayam amagi marakta hoji Iran versus USA gi question aduga Iran versus Saudi gi regional rivalry aduga China versus Taiwan supported by US sigi question mayam ji gi marakta Myanmar da leba political conflict sina Manipur da karam impact ama pige dori haiba wang ji ngasi pudun laksari base ai ahan base ai khoi ngasi gi expert on sharu ya video ngasi gi expert ni butaram da uksege ahmad taram da ukseri Manipur gi masak naiva renowned socio-political commentator matam gi thoiba socio-political issues mayam da chatna fajana comprehensive oiva analytical observation amadi point of view viriva ekoi uncle Chongtham Bijoy butaram nokseri kai khumi bochari ani subada taram noksege writer ama oibitana tana hanagi retired bureaucrat amaso oibiba aduga ekoi political activist amaso oibiriba ekoi oza Hareswar Goswami aduga ekoi allies imu hairaga sukhangaba ekoi oza imu taram nokseri kai khumi bochari hambaze ai ekoi kaka Hareswar dege hojage kaka Myanmar gi hojik leiba magi political turmoil je sigi sina Manipur da karam impact ama pirakadage haiba wangji ne ado wangsi laksatringi mamangda hojik leiba Southeast Asia gi geopolitics aduga South Asia amasung Southeast Asia asiga related oiba mawongda leiba magi geopolitical situation je hamda explain to you hujik akoigi Myanmar da thoiba turmoil haiba tare ko masigi potsi akoi China amasung India gi yam chawwa China India da natana ate lebak mayam su USA Australia Japan na chingba mayam amasu masida yawbagi mami ma kwat kaina makoina semdana khotna tori mayam sida dum mami tai haijariba maruina mayam ne khangnare China na chawrakna ngasidagi khoi chahi tarang ki mamang 2013 da the Belt and the Road Initiative BRI hena su khangnaba or B and R gaina makoina haiba sigumba natraga 1B 1R gan thonba si ngasai Belt and the Road Initiative si makoi 2013 dagi Chinese government na masi hogdo hoji hoka chawrang na my knowledge is concerned more than 150 countries akoi gi malayum gi haibtare lebak haiba ngasai gi BRI gi mai keno manung seida yawba haidare akoi gi group haigadra masigi manung seida 155 more than 155 countries sida population ni yenguragadi akoi chawrang 75% of the world total population je hujiki China gi sigumba initiative se sigi makha sida akoi cover tawi haijariba China na masi tawpagi maram si karino na khoina mathang tawrka matam dadi masi akoi amarom da debt trap ka hai China na world si economy da control tongna bu hona pa debt chendol tolhallaga madugi trap tongna bu hona bani gaina adwaina criticize to kangu su yauri hairiba leiriba China gi oiba worldwide oiba prithivi gi oiba malayam gi oiba
सिगुम पॉलिसी से वर्ल्ड वाइड ने होल वर्ल्ड ग्लोबल पॉलिसी ने सिगी पॉलिसी सिदा कई तौगे हाई कांदा मसीगी इकोनॉमिक कॉरिडोर मयाम दरकार लाए इकोनॉमिक कॉरिडोर मयाम दरकार लाको मतम सिदा चाइना ना अतै अतै लेबाक सिंग तोखाइबा पॉलिसी लेग्रे अइना कोई म्यांमार की कंटेक्स्ट अइना खंग खरा थमज तारगदी मखोइना चाइना की लेबा पाक चाउखब लेबाक सी असोम साइड रोम द ईस्ट रोम द ईस्टर्न चाइना ईस्ट चाइना रोम ददी कोइगी मखोइनादी केनो हारे अखोइगी पैसिफिक ओशन रोम द लेबा अखोइगी चाइना सीगन तोरिबा खो साउथ चाइना सीगन तोरिसे सोम नाकंददी यूएसए की सु याम चाउबा कन इन्फ्लुएंस लेबा दुगा लोइना ना अखोइ जापान की करी पोट लेबसिना अदुदा नतना सोम द लेबा साउथ अमसुंग साउथ वेस्ट द लेबा चाइना की लेबाक सिंगसे मसीगी सु मखोइगी थोखम मखोइगी आउटलेट अमा हाइबदी खुदम मोइना पैसिफिक ओशन लोमदा यूएसए अमसुंग ngसाइगी लेबा जापान की करी अकनबा को साउथ कोरिया की लेबा पोट अमा लेबना मखोइदा यामना लेथर्जिक ओइबा मखोइदा यामना फ्री ओइदबा अमा अदुगी पोट अमा खकसु ममी ताई एना सुम थेंगजबदा अदुना मखोइना आउटलेट अमा खक इंडियन ओशन सिसु मोइ कंट्रोल तो पाम्बा चाइना ना पामिसि मोर देन 3 डिकेड्स हेना खोगी डिकेड चाइ कुंथ्रा मुक्सी मखोइ मसी कमाइन तौने इंडियन ओशन सि कंट्रोल तौगदगी हाइबगी पोटसे मसी सु मखोइ पाम्बा मसीद मखोइना प्लान ए म सेमी प्लान बी म सेमी प्लान ए सिदा कैदौगे द मखोइना मसी अहानबद मखोइना ट्राई तौबसी पाकिस्तान फावरगा पाकिस्तान से फावरगा चलगा खोगी गिलगित अमसुंग बाल्टिस्तान रीजन से मसोम द तौरकांद मखोइना पाकिस्तान से फावरकांद मखोइना पाकिस्तान पोर्ट अमा हाइबदी साउथ अमसुंग साउथ वेस्ट चाइना की आउटलेट से इंडियन ओशन द थोकनबा असोमना कंददी अराबियन सी हरमनी खर मनुंग चनबजिना अदुग हाइबा अराबियन सी दे थोगदी इंडियन ओशन दे दुम लेर मनुंग मागी पार्टली मनुंग निना मदुगी पोथी मखोइ प्लान तवेबा मदुना मखोइना पाकिस्तान दसु मखोइना सेमिसी मखोइगी पोर्ट अमा मखोइ पाकिस्तान दसु सेमे अमदु अखोइगी ग्वादार हाइब्रा गोवार हेम पागदरा को ग्वादार हाइबा पोर्ट से मखोइ लीज लोग 40 इयर्स की लीज लोग मखोइ लेग्रेबा si sema matung sida makhoi yamna adum side ta su ngasai gi leiriba Gilgit Baltistan region che yamna unfriendly oiba duga Pakistan amasung asomda leiriba Afghanistan lomda leiriba America gi interference haigadra makhoi gi influence haigadra sisu yam wangba sisna makhoi di yamna makhoi uneasy oiba adum side ta su aduna makhoi na second B plan B mas makhoi na khalle मसीना कमाइन तौना मखोइगी ngसाई इंडियन ओशन दा थोलकदगी हैबगी खन्न मतम सिदा मखोइना म्यांमार गी हुजिक लेबा मरुइना म्यांमार सी हानदगी होना यामना लो फजना लेतबा मिलिटरी रूल अमु तौबा चाइना ना याम मतम दसु हाइबा मिलिटरी केनो सिंग सिदा सपोर्ट तौन लेबा खोटबा मयाम अमा लेबना मखोइना खोइ कै तौगे हाइ मतम दा हाइबा ngसाई म्यांमार गी केनो से अखोइ रीजन से मसीदा मरुइना अमुके हेना लो लेतबा हाइना लौबा मोइना मयामना सदुम लौना बजाने खोइ सेग्यांगी अदुगा खोइ चीन स्टेट की अदुगा खोइ अराकान रीजन सिगी बेल से मसी सिगी बेल से मखोइना अदु खनबा हाइदारे मदु खल्लकांदा अंकल मरम सिदा आई खोइ टेक्निकल टीम ना साउथ ईस्ट एशिया की मैप से तो उत्पीरगदे आई खोइ व्यूअर्स सिंग ऑर्डिनरी व्यूअर्स सिंग दसु हेना अंडरस्टैंड तौना आई वारी साबा यानाबगी खुदुंग जाबसे लोगिनस ओके साउथ ईस्ट एशिया की मैप से ओके साउथ ईस्ट एशिया की मैप से हापिरकनी नत्रगना वर्ल्ड मैप तो इन आपि दुम हापिरो ओके ओके मखता बियो अदुना हाइबा रासिदा मखोइना अखोइगी ngसाइगी बेल्ट एंड द इनिशिएटिव पॉलिसी में लेबसे बीआरआई की पॉलिसी से मसी इंप्लीमेंट तौनबा हाइदना मखोइना इकोनॉमिक कॉरिडोर मखक सेम पामबसे पामिबगी मरमना इंडियन ओशन लोमदा थोले इंडियन ओशन कंट्रोल तो पामबसे सिना मरम ओइदना खुजि के हाइबा रीजन सिदा मखोइना होरपदी नानिंगना कुनमिंग मनाक लेबा आई कुनिंगो की चचरुरे को कुनिंग दे मुसेदी योक्सल जरक्त्रे दाली न सिंगबदी चलुरे अदो नानिंगदगी मखोइ कुनिंगदगी मुसेदगी मंदले चैकफ्यू ना अखोइगी सिटोए की मनाक लेबसे सिटोए ना हुजि की अराकान द लेबा सिटोए सिगी पोर्ट सिगी मनाक चैकफ्यू ना अखोइगी लम पोर्ट अम मखोइना डेवलप तौए पोर्ट अमा चैकफ्यू सी मखोइना चैकफ्यू सी चवांगना मखोइना लौरिबा कैनो सी पोर्ट सी 50 इयर्स लीज लौरे मसीदा हाइबा लाइबा लंबी सी हांगदोरिबा लंबी सी मखोइ याम पैसा चंगना मसीदा
oil की pipeline अतई अतई लंबी की railroad की infrastructure मैम से मसी मतंग 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 सेम एब सेम पद नतना चाकफ्यू से मखोइना special economic zone ना KP SEZ ना को special कोई चाकफ्यू special economic zone ना मत सेम एब मैम ने ना खंगी आईडी economics की कहनो वही जदे सी लम्दरी थोड़ा ना खंगे दे special economic zone से आई ना सुम खंगे बदा एक कमन नॉलेज है बतारे अखोई इचम चंबा लेबाक तुद चनैबे इकोनॉमी की सेन मरी लेनबा फाइनेंशियल की करी की लेबा सिगुम्बा फिस्कल की पॉलिसी की सिगी लो मैम से मसी हुजिकी हाइबा जोन दुगी खक्ता स्पेशली चनबा सेमबा अतै लेबाक यूनिफॉर्म ओइदबा हाइदारे अदुगुम्बा अमा मखोइना मसिदैदा सेमा कांदा अखोई हाइबा जगह सुना कांदे इंडियन ओशन दा थोकनबा अदुगा हाइबा जगह सिदी इंडियन ओशन की मनुंगदा लेबा अखोई बे ऑफ बंगाल की सरुक अमु ओयबा सिदा अखोई अहान राउंड की ओइना इंडियन ओशन से चाइना ना कंट्रोल तौनबगी दमकता सिदा चाइना की इंटरेस्ट अमा परस्यू तौनबगी दमकता म्यांमार की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सिदा चाइना ना मियेंग अमा थमकपनेबा सिदगी अपॉर्चुनिटी म लौगेना नाउ क्वेश्चन जी अदवाई एरिया दा हुजु की लेरिबा म्यांमार की सिचुएशन से म्यांमार की लेरिबा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मागी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से कमाइना उगे ममांग दा मिलिटरी ना दुम पालगा लेखरे मिलिटरी सुम पाला ले अदु मांग दा डेमोक्रेटिक इखोगी कंट्री मोइना लेरमबगे याम तेनबा मतम अमख लेरमे अदु मतुंग दा मिलिटरी ना सुम पाला लेरबा मतुंग दगी मफम मफम दा जगह जगह दा इखोगी रिबेल ग्रुप मैम अमना ऑपरेट तौरगा मोइना डोमिनेट तौबे एरिया मैम अम लेरमबदगी हौजिक लेरिबा कॉन्फ्लिक्ट से सिगी नेचर से कमाई तौबनो सिदंग थबिरमो अदु सेकेंड राउंड अमु आई थमजगे सिगी सी अखोई कई नो कई अखोई सुम येंगजबदा थेंगनजबदा हाइबा तारे हुजिक म्यांमार दा हाना लेम से आंग सान सूची की गवर्नमेंट अमा लेरमे को लेबसी अखोइना सुम काव काव अमदा सुम येंग मतमदा कयुं कान यानबु सौई अदु अया मतमदा आंग सान सूची की गवर्नमेंट सिना चाइना ना हाइबा खुदिमक लोइनमक यादबगी ममीम तायबा इंडिया का सुम मरी खर लेनगुम्बा यूएसए का सुदुम मरी लेनबुगुम्बा मागी सिगुम्बगी पॉलिसी सी चाइना ना मखोगी ngसागी हुजिकी चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर तोरपसे मसैदा मखोगी अथिंगबा खोटपा यादबा याई यादेगा तो खरम जु थेंगनै अदुना मरम ओदुना चाइना ना आइना थेंगजबगी मतुंगिना दी चाइना ना हाइरिबा आंगसान सूची की सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से मसी मखोइना ओवरथ्रो तोबने ओवरथ्रो तो मिलिटरी जुंटा मोइन हुंटा जो हाइरेको मिलिटरी जुंटा जी मखोइना अमु इंस्टॉल तोरेबा एट द सेम टाइम मिलिटरी जुंटा की सिसु अमु चाइना गा कन्फ्रंटेशन खरम लाकपो अमु थेंगनैबा अदुदगी दी कै तोगे द चाइना गा इंडिया गा ना अनि सी याम नुंगाइबनी मखोइगी दी अखोइ म्यांमार सी बोनो कंटेंशन हाइदारे कोई तान तानबनिना मखोइ अनि मखिना तौनै पोछि अनि मंगनासु ngasai military junta se recognize तोरेबा अनि मंगना एक्जिस्टेंस ऑफ मिलिटरी जुंटा इन म्यांमार से हाइ इंडिया ना चाइना ना अतै लेबाक सिंग लोइना रिकॉग्नाइज तोइबा एट द सेम टाइम कईदोगे द मिलिटरी जुंटा से पुलपसी लक्षण मिसिंग अमक्तवा ngसागी इथनिक आर्म ग्रुप से मयाम थोलपसे अखोगी कई EAG न मयाम थोलेइबको खुय मोइनो हुजिकी मथकलोम द लेरगना चाइना गा थंगनबदो वाई स्टेट आर्मी गन थोलेइसेको सिगो थोलेइबो मयाम सिनम कईदोगे द चाइना गी इंडिया गा सिना मिलिटरी जुंटा सी मखोइना मखोगी ओइनबो होना ngamaktaba mayam peripheral area da lebe state sing lay far flung area da lebe state sing se ngamaktaba da gi kai doge da akhoi ethnic armed group sing se Myanmar government su India su China su mating ong pang ba at the same time haibadi makhoi gi business interest lebe state mayam san state or mbaya arakan state or mbaya amado lebe mayam si Myanmar government na kan ba leba amu oidam ni na makhoi na ethnic armed group sing gi da वाई स्टेट न सिंबा सोमना कन अराकान सेल्वेशन आर्मी इंडिया का थेंगनैबा हिंड्रेंस मैम से को सोमना कन सो रोहिंग्या सिंगी करिगी सोमना प्रॉब्लम अमु लाकबा सोमना कन ngसाigi लेरिबा आइना थमजरिबा हुजिकी वाई स्टेट आर्मी की करिगी थेंगनरको सिदसु मोय अमु सपोर्ट तौसलेब हाइबदी इंडिया गा चाइना गा ना म्यांमार दा सानैसी कोई प्लेग्राउंड अमु द फुटबॉल सानबदा साइट अनिमक्तगी सानबदगी सानरगा मरमदी अमना म्यांमार न ngमगसु मदुई खुदोंग चावदुम लो याबा हदुगा मोइगी इंटरेस्ट स्टेट त लेरिबा इंटरेस्ट तो अदुसु सेफगार्ड तौनबा तौदरगदी इथनिक आर्म ग्रुप सिंगिना मदु मांगल को थुगाय को मयामम द यावरेबको मै थाबन सिंगबा अदुगी
पोतु आई मथंग दा मु केनो तो so much लाक्से kaka hajujik lay river Myanmar gi magi political turmoil je explanation phajana tobi Myanmar da lay je military junta government ma re then lal hobo mayam ama junta se gi mayokta democracy purak na bani khangde magi ethnic state ama sem na bani khangde tongan ton region da lal horiba ekhoi gi kangu mayam ama lay re hai ba sing sigi oiba pro democracy gi oiba government am khak lay unity government haidana hai ba unity government ji mapung oina India na back to ba adugo junta sina China na back to gi mong de leramani and at the same time han lerami ba ethnic identity di yumpham oiba ngasai arkan gi oiro chin gi oiro kachin gi oiro sigi leiriba karim gi oiro leiriba mayam ji hanadi exclusive oiba mafam amada moina dominate or lan horambane hojingna in the history of Myanmar gi Myanmar da horiba conflict mayam gi nature se da pumung ba mana angka ngasai gi city da lak pase any area domination si da lal hobugna control to area se city da then military na dominate to mafam sing da chongsan lak pase so ida China na cross ekhoi support che hana junta support rom badagi ngasai gi lal hobusing gi support or private gi question am tholok pase so the nature of conflict si akal kamai yeng Myanmar hoju akhoi first February in 2021 da military coup tordna democratically elected government Aung San Suu Kyi na luching baje overall progress military na sason paire pas dida China su yam chen na moina yam harau wo paw in log dev go moina harau wo paw in log di si makhoi ambassador akhoi hang chen lo keno habani adumon hagi this is not good news you know karina da military na power paire pas da India da su yam satina tense oi gi go Aung San Suu Kyi gi government regindra India sina Myanmar yam important oina sagat charakba relation thadagi paisa mayam kaladan project kari da ko simyam je kairadra aduga world gi leba khudimna economic sanction tawna Myanmar ji inthor aba matamda India na neutral na temin na leiba masigi maru maramdi kaina da China da naksan gidra highway gi akhoi India gi apprehension du nebo adugi he mathang da kamai da da China ju akhoi military junta si India rom da naksan gidna baina makhoi na paisa thadu na khotna akhoi China Myanmar economic corridor na hojigi Goswami sahib na haigi bi mo chi I bedna kwak piu in I pa bedna kai sar kai pa no khoi jak mo ki do jak kana haida khoi jak adu dagi Yunan gi capital kano bokche kunming bokche masjid gas line ne highway ne railroad ne loi chem loi reba railroad chi ju pasai am chang sem ra jane sumai tong na kan da Myanmar chi da magi political instability leibane plus magi yam value wang ba natural resources forest product dagi gemstone dagi adagi hen maru badi hoji modern technology ga chana ba rare art material che Myanmar yam marang kaina phangame ba masigi munra pada China che Myanmar je hoji global power singi akoi geopolitics ki hot spot Cold War ma how she chahi aniu mamang di hora abne ba masi hora pus da kamai ta bida major leba marini asidi amkan play to rise aham de India China le jare ko ani subada US ka Russia ga yawre Russia ki involvement je yamna surprising hoy thardna military ya hardware na chingba kari kra da Russia se pasha em chong thadra me ba Myanmar gi military government je koi taruk ka pisale helicopter gun chip mayam adagi plus mogi pilot maintenance ati crew mayam Moscow da purga training da bagi report che kona sum tholak paneba Russia ji am interested ba lewa mari sigi akhoi geopolitical struggles da hojik che khangok dana 27 October dagi makhoi operation maming du 1027 an thole ko araga Myanmar ga tainaba China ga tainaba area daida lalhobo group ahum pullaga kenoina seme three brotherhood alliance na are khangok dana makhoi offensive adaki madi kalli am televa matum kharada Myanmar military na control taramba 8000 square kilometers control toxin grab 8000 square kilometer control tarwa matung sidida akhona ji khangi tamu je masi yam chawba state amani adubu tamu town makti akhoi military government gi khutta leiri ko akoi bidalaiba police station kari krase lalhawba singsen loin logreu adagi side amadna India ki all important oriba Kaladan project ki hidangbo oriba Sidway port se Sidway port si port si kaktang military na pari
अकोइब एरिया से लालोबन लोई पाइग्रेब लालोबन पाइबस ममांगी थाखरगी ममांगदा बर्मीज गवर्नमेंट मिलिट्री हुंटासिना मोगी नेवी सिजनरगा लालोबुसिंग तखायब नेवी सिजन बाय याम सीरियस ओइर अबनी को हेवी गन सिजनर अबने मसिद कमाई तगेदा इंडिया जो चीना जो अनिमक्सिगी एम्बिग्युअस ओइबा पॉलिसी अनिख तौरेब चीना सिना हुंटासिदा मतेंग पांगना मखोगी हान इथनिक चाइनीज ना मरुबा म्यांमार द खुंदाबा मगी लालहौलुब अम लेबको मसिगी लालहौलुब सिदिदा मतेंग पांगजलेबा अनि पांगजलेबा इंडिया जो कमाई तगेदा अखोगी मिलिट्री हुंता सिदसु मतेंग अदुम हानगी बिहुम तोप अदुम पीरी लोइना अखोगी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ना म्यांमार द अखोई डेमोक्रेसी मूवमेंट सपोर्ट तोइ महजिलुरेबा अनि सिद तंगड़ी से कइनदा चीना गिसु हुंडा चिना सासोन से ngam पाइरगसु मोगी फ्रेंडली कंट्री मोइनबा व्हारेस लालौ मयाम सिना ngमगरसु लालौ मयाम सिना सरकार सेमकदरिना सरकार सेमकदबसिदा मान सपोर्ट तरिबा ग्रुप अकन ग्रुप ओइबनिना अदुना पाइनबा अरे इंडिया ना जो सोना कंदे इंडिया का ताइनबा अराकान आर्मी अरे को सामी सानो सही बनबी की अतै ग्रुप मयाम दो मसिदे इंडिया सु मतेंग लोन पांगे हावने इफोंग फोंगेबो मणिपुर जिक थमे 80,000 ट्रुप्स से अखोई कुकी का अखोई का थेंगना खामना बगी नतेबा बॉर्डर द याम क्लोजली ना करी तरी नखोय उद्रम ने याम हाइजिलुबसी याद्रेब को अखोयना ताबरदी मोय सोंग यूनिफॉर्म छसलगा थाजिन द होरे सुमंदो माली पेरा कमांडो काइजे बॉर्डर लाल चंगरमनी आईटीबीपी काइजे मसक से अखोई बर्मीज मान मंगातनी टीवी तेने को मणिपुर पोरक्रेन वावा लर साइडम त उदेबा काइ चक्रिनो जे हंगनिङाय वे क्वेश्चन ले अदुना साइडम दगरे इंडिया गिना कमाई तोगेदा इंडिया ना सेन थाबसे सोइदना अखोई मिलिटरी हुंताजे तुरनी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जन सरकार पाइरानी ओंग सान सुजी अमुक हंजलानी ओंग सान सुजी अमुक हंजलादी प्रो इंडिया दम बोइरानी अखोइना मसिगी जियो पॉलिटिक्स का माई पाएना इंडिया ना खल्लु मसिदा अयाम लाइक थोरे इंडिया से अदि करी अमुक डेवलप तोरे ओंग सान सुजी ना मागी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ना हुंताजे इंथुरगा सरकार बाबी चांस नेमथरेब करिगिना माना मतम सरकार पाइरिङै मतमदा झु अखोगी मिलिटरी कनसी इंथुरगा इलेक्शन तर पाइगिबनेबा अदुगी मतुंग मरक सिदा मखोगी अखोई एथनिक आर्म ऑर्गेनाइजेशन मयाम जे बर्मा से याम ले मसी मयाम जिना फेडरलिज्म की स्पिरिट सरकार म सेम जे हैबसे ओंग सांग सुची न ngam गिद्रेब को मंगोंद प्रॉब्लम से अखोगी रोहिंग्या खंगदे मगी याम लेबनिना अदु ngam हिब्रदो होजिकी हारिबा अकनबा फाइटिंग ग्रुप मयाम छे मसिना ओंग सांग सुची अमोन परोपगी गारंटी जे पीद्रे जे अखोई कनोदा कंपुचिया द तोगिबा मोगी सोल्यूशन अमक लइए कनोने मो यूएन कनोने यूएन ऑर्गन 1990 दने यूएन ऑर्गेनाइज तबा यूएनटीएसी यूनाइटेड नेशन अखोगी ट्रांजिशनल पीरियड की अरेंजमेंट तोगिबा अदुई मोंग तोबियो जो हाइगलेबा अदुना इंडिया सु होजिक म्यांमार मनोंग सिदिदा चीना न तौरी सुमाइना अखोई अनि लोंबी एम्बिग्युइटी के नसे उरेबा होजिक से याम लुरिना मिलिट्री हुंताजने अपॉइंट तबा अखोई मोगी प्रेसिडेंट जना थाखरे मांग हाइग्रे को करी हाइगी के हाइबदा कैनोने म्यांमार जे स्प्लिट तौगनी मोगी आर्मी जे सपोर्ट तौद्रगदी आर्मी से खक्तना म्यांमार जे यूनिफाइड तौनबा अदुंबा इंस्टीट्यूशन ने हाइबी स्टेटमेंट तौग्रेबा अरे अमरोम चाइनीज मीडिया ना इनडायरेक्टली करी हाइगी गेदा अखोइदी म्यांमार हाइब लमजे फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी यूनाइटेड इन थंबा पामे यूनाइटेड इन थंबदी वन डे और अदर डेमोक्रेसी दम लाकनी अरे म्यांमार से स्प्लिट तो हाइबसे अखोइगी रीजन सिगी इंटरेस्ट की अगेंस्ट द ओए ना चाइनीज मीडिया ना इंडिया दी पंदबी दा हाइग्रेबा अदु होजिक सी इंडिया की ऑप्शन जे करी लेगेदा मोगी कैपिटल सिदा अखोइ डेमोक्रेसी हंजल अगसु लाकदर गवर्नमेंट ना इंडिया की प्रो इंडिया पूरा होइबा कनो नत्रगदी म्यांमार स्प्लिट तौगेसी याम कन होनरेज खलेबा वर्टिकली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अदुगा माना पछायाम थादगिरो कलादान प्रोजेक्ट से चिन कंट्री की फावर चलिनी मिजोराम द फागल को दिने को टूरेन सिस्टम दा अदुदगी किलोमीटर चामगा कुनमा कत लापगनी ngसाइगी डीप सी पोर्ट म चिनाना डेवलप तौरगा लेरिसे अदुसु
Chin country amadi Arakan army na control to area neba masidang akhuna akhui control lerdi China na Indian Ocean da Malacca Strait phawdna akhui samudra gi keno phangbagi chance muthele sineba akan ba satrang ne tong ro imyam che sida uncle ngasai ki loyalty ki question ma lebi loyalty ki question ji ngasai ki rebel mayam ji Myanmar ki lal hobo mayam ji di hamad di India loi support obani ngasai India na trade obani magi logistic help piriba then khulai dagi kari dagi even USA na pang ya ji India through the pang bo idoi ne obviously ji phung bo phung da dan tongan bo oira so but housing na muka China na cross support orok pakanda India da magi loyalty ki question ma lebi ji kamai yin sigi matang da akhoi loyalty karikrasi kitang di magi role am di lego adum na diwaraga Myanmar manung da so san state leba civilian amadi CSO mayam che mochi akhoi pro China oidebo mohina China che het taweba karigi China het tawina da Chinese am lei Burmese citizen oina ko makhoi mayam na pam da ba se akhoi na hoi plastic rice kayam tawna hidna adagi Myanmar da leriba citizen jingi macha pok na hida hape kana tawugum adugum chingna yam leiba matam gargi mamang da hariwe areas da leiba China gi factory mayam vandalize tawna thuga gi bi wathos leiba masigi population jineba China gi am wori sum wori che handak lan horko matam da su hek hobuga ngasagi akoi sargo samin haibi wa muse ka ni ribe na sa pasangi dina mo economic corridor se makok da pai kram ne upai lete da China si no agi dev ko ado China na military hundas da yang kan na sauri na kari na san state leiba mo online da scam to group am leiba masigi group China akoi khadrak madak ta China gi citizen shidagi huran group paisa je $1 billion 80 ne ba yang berapa sana ba $1 billion 80 se masih scamster में हमने scam centers की थुगायु न चिना ना हंजन military hunta da high bakanda अखोई की थुगाय देना लग रहे बा masih चिना दी हम चावल irritant दे बोए बा अगर चिना है जे फर्ज सो drug की policy हम strict वही जब लम्ने बा अगर हारी बा शान स्टेट चिना का टाइनर area चिदा drug lord चिना मणिपुर तौरी बा सुमाइना असम से drug थाजन में जे China government na military gi geopolitics ka yenga moi hunta support tawni ga chu moi praja na yarak treba yam na khoi kana hari ba factor me am je pullaga akhoi gi China na chu lalhobul group amada moi gi ethnic Han Chinese ya group se maching di panga na daga masida anga ko na khulai pislaga influence taraga hojigi scam center je thugaire manipur tawri so na phara pura hat bi kor pi drug na si tokhle ko adaga moi gi border da chu moi tawri class na fencing तरह चंग देना बेना कोई ओरिजिनल ना second round di ai Manipur ki context pusalani adugi mamang jida uncle da hangjani ho je uncle da hoji player khara point out tori Myanmar gi laiba political conflict sida yauri ji main players ji hoji India ga China ga gi poche madi iseng seng then USA aduga Russia ani mak indirectly sidi involved to have a question amak leide live question di ngasai gi Myanmar gi junta government jina China na support tore then reveals me am jina lalho me am jina India na support tore sida India gi maning da USA laibra have gi question ama leibani adi som da maka China gi sina question sida hoji lakadu sina rebels ji India na support option ba then China na support over have question ama adu erga di USA na support over adu US ka China ga gi leiba rivalry do hoji karai wa de reflect over ge sini questions hoji ki Myanmar da Russia changchalai se mase China gi invitation da nebo kind of Myanmar Russia to interest rom dam neba khagog na moina paisa thada base in terms of defense hardware de hena thadra me China dagi US na akhoi $1,406 khulai in thadeba mase US na India gi matung in manate US gi independent policy neba adaga hoji akhoi uriba China ga India ga khakta main player wina uri se the Russia is equally important player moshile Myanmar da kari ne equally kuidna darkar lai khangde laite khangde Russia gi navy ga akhoi gi Myanmar navy ga andaman se exercise ta we exercise ta mina ba se akhoi mi phu da ibani chatmina je ha bi expression makhalam ne international politics ta adagi Russian navy je Indian auction da active we khaleba masjida America sina tawrisina moi khulai wena paisa thadai moi mi bidri aduga next kano yam piriba diplomatic support yam piriba hundagi against YouTube da karida social media da akhoi gi
मरुगिना मोइने पीरिसे चिन कुकी चिन तारबी एरिया से क्रिश्चियन गाक्तनेबा सिदा अयाम याम कन्ना एक्टिवली यूएस ने सपोर्ट तोरेबा मोगी पाउमी थाजनदना स्पाइंग तौदना अदगी प्लस अखोगी म्यांमार की रशिया ने पिरप एरोप्लेन सिजनरगा मोगी विक्टोरिया केम स्कूल हॉस्पिटल थुगाइबगदो वर्ल्ड उहलग तौरिसे सि अमेरिका खुद गाक्तनेबा अमेरिका के ओके अमेरिका ना वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन में क्रिएट तौनो बहोना बदा डायरेक्टली मतेंग पांगी हाइबगी वफम में यावरे हौजिक प्लेयर मैम जी रोल फजना एकोई अंकल थबी अंकल मखा तानिंगिब्रा प्लीज प्लीज अदगी हौजिक सी सर वरु बियादिको अदिदा हौजिक सिदा कमाई तो किदा चाइना जे हेक इंसेप्शन दगी एशिया जी मा मथन पाइनी न खलमनेबा मा मथन पाइनी खलम द माई फिरान द रिफ्लेक्ट तवेबा थामी चा मंगा थो द ख्वाई चाव थामी चा एशिया नेबा चीना न खलमी से मसी मखोई स्टेपिंग स्टोन ओने तोड़ी वर्ल्ड डोमिनेशन से बराबर खलेबा मी से मपान खला गाना इना खुलकांदा अदना माना वर्ल्ड पावर ओइना अखोगी पाइखलके न ड्रीम तो was the एशिया की डोमिनेशन से मंगोना nga maru paliche जापान गा ताइवान गा इंडिया गा नेबा इंडिया से अखोगी मरक्स दिगा हिमालय लेग्रनिना मोय अकन में इन्वेस्टन तो ngam aduna hojiki mogi one belt one road initiative holding the chinana india je maithi ba pi bangam na baina pearl of string in a doctrine ma hogdo meba sigi pearl of string gi philosophy sigi makhada bangladesh ta makhogi naval port thamna honore adagi sri lanka da haban dotai ba chowa navy port da mogi nuclear submarine khamjallare adagi pakistan da ngasagi gosami sabna habiba कोई चीना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से मगर ग्वादार पोर्ट से मोने लई ही बगुमने बतौरी से अरे श्रीलंका द लईरिबा हमदा पोर्ट दी मोई मराय थीबमना श्रीलंका की गवर्नमेंट ना मयाई दले एयरपोर्ट अम लईबा चीना लईबा यौदबा अदुगी एयरपोर्ट इंडिया दी अंथोरे इंडिया ना लईरेबा अरे इंडिया की एयरफोर्स बेस में लईग्रमनेना मोई पोर्ट दी इनइफेक्टिव ओइरेबा लोइले लोइले चीना की हजिकी pearl of string की strategy मखाचे सिद्ध तरह से इंडिया जो effectively counter तौगीबो counter तो से कमाइन तौगेदा मोगी दाइगो गर्सियन अमेरिका के चाउर बेस द इंडिया का संधि तनरगा इंडिया के नेवल बेस से नबी आबगी आयाबा लेनगरे मडागास्कर की साउथ द खरच चलगा फ्रांस की बेसम से लेबने अदमाइन तौनगरे अरे क्वार्टर द चीना रशिया अमेरिका लोइन बेस लेयो मदु इलम जो अनपने अदु जो इंडिया की बेस ता एकदम थमजलेबा अंकल कसकी सिगी स्ट्रिंग्स है सिदा हजिक मालदीव्स से लाइबे इंडिया की हजिक मालदीव्स गवर्नमेंट इंडिया चक्रो ना ताथोरा का मालदीव्स के प्रेसिडेंट हिमसेल्फ द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट से माजे चाइना दा चलो हलक बद गाइरे हजिक से अद चाइना जे मान ओपन आर्म्स से इनवाइट तौरी हजिक इंडिया आउट ना मसा याउन रैली चतना सिगी कमाइने येंबे से मालदीव्स का इंडिया सिगी दी मालदीव्स की पॉलिटिक्स ता मखोई पार्टी अनि लेदना अदगा तो पार्टी नि मिलिटरी कू तो नो इंथुरुरेना मदुगी मिलिटरी कू तो बदो अखोई हंदोक न बनो द इंडियन ट्रुप थाजन गिबनेबा मोगी ओन इनविटेशन दा अदना इंडियन ट्रुप से वंस थाजन गरगदी इंडिया के खुदोंग ता मांगन बेदी मदुगी सपोर्ट हंदोक तन लरक बनेबा अद पॉलिटिकल चेंज लारक द तो पार्टी न पार्टी इंडिया हंदोक पि हाइबता बने अदगा मालदीव से हुजिकी ओइनदी अखोई याम कना चीना दमन इनवाइट तौरे न इंडियन ट्रुप रेंग चीना न चंग दबो के सुन नतेबा मरु चंग गदी वार से थोलकदुरिनेबा अद मोइसु करी हाइदनो मुइ हाइदन अदगा अदम कनो दो होजिती अखोई इफेक्टिव वे केनो से उद्रीबा चीना की पर्ल ऑफ स्ट्रिंग से माइथीर मतंग द होजि ग्लोबल सिचुएशन जे फचलक्त्रे को अद चीना के बिगेस्ट कंसर्न से लान तौनरगदी साउथ चाइना सी फॉरगा जहाज में जे गल्फ कंट्री द चटप मतंग द मलाका स्ट्रेच फॉरको दिनेबा मलाका स्ट्रेच एक फॉरको दन लाइरी से अंडमान दे इंडिया की चावरबा एयरक्राफ्ट कैरियर में खिनबग मानरेबा अंडमान दे लाइरीबा लुप नायरो दबा नेवल बेस से मची नेबा चिना ने हाइनद भी से अदन बर्मा मन द फाउदो की तवी अदगी पाकिस्तान द फावर असुनों चट की तवी इंडिया से तमिल लेबनते पाकिस्तान द ग्वादार पोर्ट से चिना ने पई कांदे ईरान की चबहार पोर्ट इंडिया ना एग्रीमेंट तुक चलेबा और सिगी जियोपॉलिटिक्स मतंग याम तीना कन्न सानरी हाइतारे अदुगा एनीवेज सेकंड राउंड तक तवसी याये ओके सेकंड राउंड द मणिपुर विजिट गला चरगे अंकल यामना मरिक चुमना हाइतारे कॉम्प्रिहेंसिवली वेल आर्टिकुलेशन जे याम पजन थबिग्रे हौजिक लेरिबा इकोगी म्यांमार की टर्मोइल अदुगा मागी जियोपॉलिटिक्स सिदा चाइना की इंटरेस्ट करिनो अदुगा चाइना की प्रिपरेशन जे कमाई लेगे हैबे क्वेश्चन जे आई काका हे छोटा लक्ष्य थिंग इज डायरेक्ट टू द टॉपिक म्यांमार की टर्मोइल सिना मणिपुर द इम्पैक्ट लेब्रा हाइबी क्वेश्चन जी प्लीज
ngasai thamjagi badugi makhadum chathajarake hujik leisi Myanmar sida agi motadi Myanmar da leiba akhoi ethnic armed group singse akhoi khara mana China na adu mateng pangba haibidi ngasai gi United Wa State Army gumba sina China na pangba somna kan su India so dum ethnic armed group se sigi manungda akhoi gi mayam ne khangnare National Unity Government ki di moi armed wing PDF sida yauri si cookie chin sing fajani yawe bako masi mayam no loi open secret ni ana cookie chin sing si chin state laire duga phawdok phawdi loi yana ba maron mari manaba masang manaba si leibani na makhoi na India na muk tawre isina India gi leiri ba somna kanda ngasai gi akhoi gi chakphu rom da leiri ba kari China gi sagal lei ba semgal lei mayam se masi India di am chaw threat am oye yam chaw threat am India da kamai oige da India gi madagi opposite ta haibadi Visakhapatnam dagi kra slanting oina chakphu se khiding slanting oi lei ko straight oina lei ba sidai da lei ba INS Bersa is India gi masi submarine base ne underground submarine base ne ba karigumba ngasai gi hojike haibe economic corridor se ahoi chakphu gi China na sagali bese masina da fully hoji operational oibagumba ni masina oirakpa matamda hojik si kai torge da PLA Navy ahoi People's Liberation Army Navy se China gi masina pura China ahoi India rom da leiriba hojiki Visakhapatnam gi slanting oirapna kitang haigalaga leiriba INS Bersa submarine base masi phajani expose tawre expose to ramnina kai to ge matamda India da so threat am chu la eva aduna India na China na honoriba backdoor entry into Indian Ocean je masi lakanda India da so threat am or pa haidare ko sigi potsi lakpa sina India na so counter move se rum taweva the counter move to gi manung du dai hujiki Manipur gi context se pusan jar ke ko kari counter move no hai kana moina sagar gai ne India gi leiba to khaiba yamna su kan expose to driba hoi policy mayam ama India na su semeba sagar se security and the growth for all in the region haiba sagar se India gi achoba masi policy ni masi aina su koiti thi bera phangba khara phangdaba khara adwain sum tawlei atopa mana mu kadoge the Indian Ocean region IOR sina chingba makhoi India gi to hai policy mayam masi da tawri loya na mapan gi lebak sing na ngasai haibi gi ba khogi quadrilateral security dialogue khoi mayam na kwat aina khangna basi Australia India Japan United States yauraga India su kanna honari masi honari basi Indian Ocean si da ngasai leiba kwat ki tim binaga sources kana sound surveillance system ga thadu kana ngasai China gi submarine lakpa khotpa mayam ngasi tawdana tawpa sigi tawdana swaina counter tawnari ngai matam si da India na leiba ngasai ethnic armed group sing si China na kharama control to wa makoina finance to wa kulai piba mayam am leire sumna kandi India si Myanmar si macet yen thokna bagi India ga China ga military junta na bu ngongre na traga leiriba ethnic armed group sing na ngamaga su India na ethnic makoina control yaba makoina control ngamba ethnic armed group base ama leiriba makoigi interest se ngasai highway gi bachdewe gi kari gi kaladan multi model transit transport project se sina chungba se kaidana bagi damakte India su kanna honari haijariba honor ka matam se da somda leiba pothidi Manipur gi akhoi gi relevance la kanda di kai toge da Manipur gi da leiba Chorchanpur district maruina Chandel gi saru khara aduga Mizoram na chingba leiba India gi som site le sing gi kuki chin mijojo hai si makhoina ayamba chamana ba ethnic group amagi manung da leiba ni na makhoi gi leiba PDF ta su makhoi yawani na makhoi gi akhoi base area ama India rom da semgalapagi ta akhoi tangai phadaba lakpra ina adwaina khanjei aduna maram oiduna kai toge ha matamda base area se semgalakanda khwaidai khudong cha se Chorchanpur si oi Chorchanpur se kai gi khudong chari no haibado aduma I lakjage ba Chorchanpur da kai gi damakta makhoina khudong cha ba jaga ama Chandel gi saru kharga Mizoram saru kharga da khwaidai Chorchanpur si oi no hai matamda Chorchanpur le leiriba ngasai gi mioi sing maruina Kuki National Front na chingba Kuki National Assembly na chingba sigi leiba KNA na chingba sing ase makhoi yang kui ngai haidi mamang dagi 1960s dagi kari dagi makhoi khoi separate administration PO na moi memorandum pisal ba khochan ba leigre aduga 1965 ta MNF ki Mizo National Front ki supremo akhoi gi laldenga la akanda Chorchanpur si kaidoba masi Greater Mizoram semra yawgodabani haibuna chingba hana
लेरिबा कुकी चिन पीपल चुरचानपुर दे लेरि सिंग जे मोय सेपरेट पामबगी पोट अमसि लेयेबो सुमना कनना कैदोरी इंडिया ना इथनिक आर्म ग्रुप खरा म चाइना ना तौगसु मखोइन इंडिया दा थंगनरिबा मखोइ इकोनॉमिक इंटरेस्ट सिक्योरिटी इंटरेस्ट लेबा रीजन जिदा लेबा सिंगसे मसी कंट्रोल तौना बखोना को इथनिक आर्म ग्रुप सिंगे हाबिदि कुकी चिन यावरिबा पीडीएफ से अदे पीडीएफ सिदा अते अते ngसागी यूनाइटेड वा स्टेट आर्मी गसु यावरिनि को अदुगा खुजिकी हारिबा लेरिबा पीडीएफ की सोम नाकन इंडिया थंग सरुक खिदैदना लेरिबा ngसाइ कुकी चिनगी अखोइगी चिन नेशनल आर्मी अदु अदा मयाम लेइ मयाम से मसी कंट्रोल तौनबा मसी होनर क मतंदा मखोइना हंगत अंदा ला लैसे अमनमु ngami अमनमु चेंथोक चेंजिन जिगी बेस एरिया से अखोइगी मरुइना चोरचानपुर डिस्ट्रिक्ट से मसैदा इंडिया ना सेमगतपगी ममी म चांगताई मदुगी खुदम हाइबबु कइनो हाइ मतंदा चंगखिबा लामी मयाम पुसलखिबा मयाम अखोइगी सिक्योरिटी फोर्सेस मयाम इंडिया की लेइबा सिक्योरिटी फोर्सेस सिंग जाइन हाइफे जेंगजेबदा वर्ल्ड के नुजी फोर्थ थर्ड नतग फोर्थ पोजीशन द लेंगनी माय स्ट्रेंथ से अदुइदा लेइबा कुकी चिन जो हाइब तारे खरमना अते अते मयाम नाको टेररिस्ट सिनबसु यावी अदुगी ग्रुप सु यावंगनी ककाना प्रोजेक्ट तौरीबा आर्गुमेंट से से हजि थंबिरिबा सी मैम सेगी मागी बेसिस ऑफ एविडेंस से कमाइना लय अदुसु किदंग थंबियो सिगी बेसिस ऑफ लय हैबगी एविडेंस से अखोइगी मकेनो मसामकना हाइबा तारे ngसाइगी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट मसामकना लय हाइदना मखोइगी सिदैदा केनो तौजगे को सी रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ म्यांमार नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अखोइगी मी मयाम अदोम द लैरे प्रमाणिको लैरिबा मी सिंग से लैरिबा मी सिंग सी करी करी कमाइना नखोइना लोकल पीपल सिंगा चमिननी कमाइन तौनी हाइबदुगी मसी मदुगी केन डायरेक्टिव साइडारे मदु पीबा केनोनी 15 जून 2023 द थोकपनी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट थोकपनी मसिना मणिपुर दा इंडिया दा हाइरिबसी लैरे हाइबसी अचौबा खुदम अमा दुम मखोइना थोकसे बसमन सु लैरे अदु नतबदा मणिपुर की गवर्नर अनुषा उइके मसामंगनसु मखोइना माना कोई रिलीफ कैम्प अमदा अगस्त के तांग 1 2023 दा लेरिबा इन्फिल्ट्रेटर मयाम म्यांमार दगी यावरे हाइबसु लेखरे अदु इंडिया के सोलिसिटर जनरल नसु अखोइगी तुसर मेहता हाइबो मानसु लेसिरिबा अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी सिंगजिगी मरकता मपान दगी फॉरेन नेशनल म्यांमारिस नेशनल यावे हाइबगी स्टेटमेंट लेखरे अदु लोना सिरी अमित शाह हाइबतारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर नसु लोक सभा दा अगस्त की तांग 2023 दा महांगसु मपानदगी इलीगल माइग्रेंट सिंग थोन बने हाइब लेग्रे खुदंगी दी मसे सुप्रीम कोर्ट ना हाइबा दगी होम मिनिस्टर यूनियन होम मिनिस्टर ना हाइबा मणिपुर की ऑनरेबल गवर्नर ना हाइबा मयाम सिदगी यनबा खुदम दी चंगदम दी रिकॉर्ड को लोइना अतै ले रोइना खलिको अदुना ताकपदी हाइरिबा इंडिया की लेरिबा सरुक हाइबतारे चोचानपुर की मरुना लेरिबा जगह से मसिदैदा मखोइना खोइना हुजि हुजि सो कॉल बफर जोन गना सेमबा खोइ चंगथोक चंगिन ग याहनरी से हाइबदी लैरिबा बफर जोन सिदैदा nga ga changakhiba इंडिया की लैरिबा खोइ करी हाइदारे कार्गो दा करीदा amada अखोइ पुसलखिबा मयाम से मोर देन नियरली 80 पे मिलिटरी पैरामिलिटरी पुलगा 80,000 नमु ओरमनेन खाली हुजि मखोइ क्राइ सखरगेबा हुजिंग असाइसु सार बिजोय नसु हाइबिगी बिदुनेबा मखोइ से अदोमदा कमाइना सिजनबा कैदोबई पोतो अदुना मखोइना अखोइना हुजि कैदोरिगे द लान से म्यांमार की लान से लोइदबना इंडिया ना मागी सिक्योरिटी अमसुंग मागी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हाइबता फिजिकल स्टेबिलिटी से लेनबगी दंते इंडिया ना कैदोगे हाइ मतमदा हुजिके हाइबे जगह सिदा सोमदगी तकथोक तकसिन तौनरिबा अखोइ कुकी चिन जो गी लेरिबा पीडीएफ की लालोगो सिंगसे सिगी बेस एरिया में से मनेना आई लौदब ngam सोमदसु लेरे हनतसु ऑनरेबल सेम नसु अखोइ कमजोंग लोमदा मई मी अखोइगी केनोदु मी लिसिंग तरुक अमुक लेरे खोले हाइबगी पोट अदुम लै मदुरी रिफ्यूजी नि हाइ रिफ्यूजी की अदुम प्रोटोकॉल दे इंडिया से यावदबरे इंटरनेशनल की अदुना तोपा केनोमदा मुंगला अनि को अदुना आइना थमजनिंगी पोटी मदुला इसिंग दो अयामना कुकी चिन यावदुइनी खरम मचोदुम अदुगा ते ट्राइब कम्युनिटी सु यावदुइनी अदुना लेरे बिसिंग फेकनी अदुगा अखोइना ngasi चंगबा याहनदना ngakथोगा थमगा अखोइ कुमधरगना अटैक हेक तौहनबा हेट्रेट अम क्रिएट तौरियबा अदुगा अखोइना काखत के हागन हेक यादबा मसे थिंगना थमिसी मखोइना अखोइगी करी हाइदारे लाइन नम सेमगा बफर जोन ने ना हाइरगा थिंगा थमिसी ngसाइगी पीडीएफ की कुकी चिन सिंगदो मदु मोय हार्वर्ड तौबनी लहन बनेना मदुगी बेस एरिया नि मदुगी मदुदा लहन बनेना आई लोगदब ngam दे बा हुजि लै फिम चिना अदु तौरकांदा हाइदारे
hojik kakana haibiriba wafamje masi India na madu tawwa matamda India da fangiba advantage karino adu India na kamai India gi interest national interest kamai protect tawdino adwaida haiba chin state sisu chawang na Manipur ki population na manana adaina labor khali ko oi ai chap chap ning khang de more than 20 lakh ti lengani chin state se aduga sagang gi surukara aduga arakan gi sarukara arakan gi sarugom di rohingya na kaina dominate to area su yawi ko mayam nen khangbire sigi leiriba kuki sin leiriba jaga sida ne banga saigi kaladan project kan lai se kaladan project ki matang du so imati ungtang tanja sida ai aya lorga I thamja hoge ba kaladan project si yam cheng na ha ga 1970s da plan to project amne ba ko masi ki concept si kanano ha ga bg khoi bargi saina matam the information advisor or ba late prime minister Indira Gandhi gi information advisor or amana kaladan project ki mai leiriba blueprint se draft to bune adu kai to ge ha kanda matam blueprint da Manipur dagi ai madugi blueprint mukti ujadri mana draft to bune haibado aduma adaina draft to adu kai doi matam jida Bangladesh poktri bako Bangladesh si leitri ba leitabani na chicken neck na mayam na haini ba yamna khuba narrow corridor sida hojik doklam mundagi kai degi China gi threat si lerga kai umma mase kakthat kidar di north east level praja sing se khoi tatpatare China na masi hek adu matam jida East Pakistan ju oi ni ko Bangladesh se 1970 se oi bani na yamna khudong thingai ore sona kanana Pakistan le re asomdana akhoi gi China le re aduga so called chicken neck corridor se masi gi si kakhida ga di akhoi gi north east le ba akhoi praja sing India gi sing je kamain tongna masi survive to ga gi habidugi madugi wakhallonda Aladan project si adain to na thongi bane ba aina ngasai hujiki live point to lak jage aduga to bosi bg bhargi se ko information advisor ni masi yam legendary editor mani geo strategist ni ko mana swam asigumba kaladan project ki to budagi khal lege de 1970 wala 72 ra du Bangladesh si creator Pakistan East Pakistan oider kan de kaladan project ki drop to gre hari yam friendly oiba adu government ma lakre aduga kaladan project se amukshu kai toge hai kanda ngasai gi mujib ki machanupi Sheikh Hasina na pan base mas to kanda ngasai Khalida jian la kanda di kaladan project se amu important mo ikhale eba maram di amu hostile loiba keno ikhla ko duna sigi pot mayam siga ka kum doi sangdok cheroi adugi khangoi important oisela se handak doklam gi 2017 do ngani sigi stand up tong na base China ga tong na base masai di kaladan se amu India na masi yamna maru ibani haina khalla kana kaladan project si lae the kaladan project na akhoi gi chat ka duba mana la ka du lambi sing asai su thambi re ko akhoi gi Kolkata da gi situe bongni situe da gi paletwani kaletwani jorin puini duga long lai haidare ko ade ai jod tar ka duine ba tarkadebagi bel se ngasai context ta Manipur lakri sigi sajal luriba tosel luriba thadar luriba tawriba mayam se nga ke haidari di kuki chin jing duga friendly oiba mu darka leba Indiana military junta natraga junta do madu da su support tawga su makoina control ngamdaba junta junta na control ngamdaba khoi kaladan project ki yamaru oiba India gi saruk mo oiba corridor se masi ngak na bi damakta Indiana kai tawge hai matamda kuki chin jing gi support si am darka leba aduna maram oduna at the same time second point amana ngasai leiba khoi huji hostile amu oi de toriba leithok lesin toriba military junta se masi overthrow toge aduga ngasai leiba national unity government se hanjal han ge haiga su huji ke hariba kenogi PDF ki base area am su darka leiba kaladan project ngang na bi su darka leiba aduna maram oiduna haibidi India government na magi praja sing Manipur da misi mina kapalaw bangarang dagi ngahan dagi amuk suk mamang dagi akhoi gi me tang ahum dagi ngasi bok tholaiba more than nearly 250 300 jona season level chokchel level mayam je magi on praja je kem khandana magi ngasai gi security point of view amasung magi economic magi advantage phangnabagi damakta sacrifice tok thoeba ngasi bokta ina thamjaningi di Myanmar hasi matam matung ina military junta lakusu yawi ayam matam da pro democratic government leibusu yawi adu mamang da government kya am pan gre hujiki BJP sina taba BJP government Bajpai matam da legre Congress government legre Janta government legre su akhoi handaki samaina Myanmar ki policy se choiba Myanmar India na handaki tawriba mawong swain torgana magi on people se sacrifice to se at the cost of
makai magi foreign policy akhoi ngasai magi kanaba economic advantage pangnabi damakta security gi advantage pangnabi damakta mahakna India na tawri potse. So when it comes to national interest, India ki national security policy dadi national interest hari jidi India ki permanent interest oidoi neba. Ado India ki permanent interest sida national security is part of the national interest oidoi neba. Adu eragadi to protect the national interest to protect the national security India na at any cost thabuk tawuzi justified tawden lo rakamai lo. Am tawden lo. Maramdi masi makoigi at the cost of our its own people or readom never. According to India, the Kadowi merged over Novo. Music Yadava Kayam Jawi, Ayava Kayam Jawi, Yariva Sindudi, Hen and Nungai, democratic way, Hen and Nintiva, Sakut India, Ma, Gimanung the Lady, Manipur, Nungai, and Tori never. Hojik the Haining, Kari Haining. According to India, the merged story, say, review over the Galay, Aquay India, the merged over, say, Aquay Topi, Wapum, the Canava, the Galay, Haining ever. I couldn't get away India, the merged over Nova. My own name come with me. America Yadava Karamatam to the Gihona, Aquay Yadi and a fight over Kambum to like America, the Hen Nungai democratic government lakadra na India mas to ne adu India na makoi ki own interest India is Manipur protect the way India ki interest hai geopolitics ta Myanmar gi leiriba magi geopolitics da Myanmar gi leiriba situations hai si karam mong de India na exploit to raga India ki interest protect the way India na makoi na for the last more than 70 years akoi ki Manipur da Myanmar ga India ga leinabada अखोगी नाई सार्बिजो नदी मरी इंडिया के हम फजब फजब मयाम हाईबी को आईगी मोट मतुंग नदी इंडिया से हुजिक से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी टोटली फ्लॉप टोटली कोलैप्स मरम ने कई नो हाई मतम दा ngasai ju thambi gre Srirana da haban tota oigre Gwadar legre Chakphew legre Chongtham port in Malaysia legre lokchen gre China lokcheli sibo huji Bangladesh ka phaba mai nate atai dei hand yam hadu oiraga ju kala danji India gi union minister Sonowal na chatlaga de sangaru re 123 da yes recently okay prime minister na sangaga da na expect oram bani ado prime minister mak na traga union minister na di sangaga re ado madugi operation karamai le have the question or short intervention uncle loser kamai respond to winning kakagi observations Indian interest at the cause of Manipur people have question of short response of Goswami Sahib na uji habi gibane pointing to a law in a supplement to Jaybo. Supplement of JD geopolitics Tauriba Mayamje, a dead body politics to Habijabi Simamje. Staina, Hanimum Lay Huzik Indiagi image world lady say, Tina Indira Gandhi Matamda, Ijola, aerial bombing at Toba, Araganagala and the Angakopanga human rights violator opportunity Toba, Adugi Matam, Yaba Matam, Natreva. Aduna Huzik Indiana Karito Geda, Akoyi. Kashmir Article 370 lokthom dai adagi plus kari surgical strike tarum dai kanda akhogi collateral damage adi praja so bokhoba leraga chu mapan da pau chattana ba na news blackout toba internet thingba tourist sangandaba haribe ma pang thoga makhoina aron ba mihat mipun jana toba sindo leba ke interest ni okay but collateral damage ma mapan yodna ba honna laga dum lakne ba Kashmir da khangdi anywhere handa kamai ta bida Myanmar the geopolitics ki akan ba intensity lak paganda India na madu tog dabida yam phajaba khudong chabam singre ba kamaina khudong chabam singre da koki ga maiti conflict ma pham khang na hole ko anti government or medi koki anti praja tha la wera pati hekta walom sai gre aduga geopolitics hanaba matamda Goswami Sahib na habi gi bado admaina khoi staging point namdi darkar deiba hariba staging point se kuki ga maiti gi conflict ki namada news ben changandre adagi internet se kuki maiti conflict ki namada tha kya no thingjalaga leirure ko si panamak se India ra khudong chabam lorga hariba jaga jidiga akhoi mogi staging point oi leire je khoi khangeba masi document lai begin te to throi ba thabak khabar da phongi ba mapan gi khabar phongi ba singchini adida hojik se kamai to da Kalawan project se Indiana $484 thadaraga semak bane yam gurba senpham neba hojik yamna akhoi Manipur da disturbing pau amana kari noida Myanmar ga akhoi gi India ga tainari ba size da akhoi gi Myanmar government na Indiana support of groups da akan
ba aerial attack chathare ba asana kanda China na support taramba China ka tanaba border China na somehow ceasefire ma akhoi chana han mangam ko Myanmar no hojik yam kana attack tarpes da akhoi na kaim ka na Facebook da zo idna mi kun kutra ne pu yang pulap pulap chi ba se masi chi ba sin maru mo idna Myanmar rom dagi kuki chin hagedra chin kuki hagedra makoi displaced tar yo mi se more than 1 lakh ne more than 1 lakh se moi Thailand ga taina banate Bangladesh chang ba ya banate akhoi openly kamjong district ke da chang AG 5-6,000 khak ne ba ati remaining 90,000 do kai de sangar ge ba question ji ne ba uncle ai short intervention nam ka ka gi se amo han repeat to jage maru ina uncle gi respond to huning je kaka na sai hai gi da kaka re sona hai gi je India ki magi international politics se ek to bo matam da okay fail oi re have je India ki interest protect to ngam dre Myanmar ki context ta have je pura flop chal have na tro sa have do I respond to okay uncle respond to matung da ikaka da laksare sentence sama mai keno stanza duma lotion biro aduga ai okay aduni da aina haidening idi ai point of view da aina ai findings da India se mai foreign policy si totally fail lore ma koi bi lewa khudimang ma amata yanadre aduga matam pumbada military gi leiraga su amagi leiraga su amagi leiraga su peaceful loina lerakpa kayung kana macha macha thokoduna amani Myanmar si su mu kai hora kanda ngasai hangbi gi ba karna takpi gi ba khoi gi magi India gi khoi gi people gi cost ta haibado madugi cost hide da khoi huji khoi makhoi na sanare adu national cause haibam ju haibi gi ko ngasai national cause कोई मैत्री जी इंडिया नत्रब्रा बुझि मणिपुरी जी इंडिया नत्रब्रा नेशनल कोस दा मणिपुर की कोस याउदब्रा अदोगदी याउदगदी इट्स ओके aina haijagiba hana su mamanga thamjagiba matiam dang thamjarangge pawung ni pam chai matamda he aina hana mamang ko tawjagre haibam leyaba nakoi khanaba ji yanage ge yanaro ga na helicopter dagi akoi nongmai tawga ngasai huji aizol daga tawi haibido huji aina tawning hai mati myoi kharadi adu pambaga yaw jani ko ai mai keno du haiba climax yo reise mafam da noi kerumba makhata na hana ga di mai point ohum puthoeba makhata na sum hana ga di nakoi khana ba jaga da akoi aeroplane de helicopter de gi nongmai kapthaba khothaba ahum jubada hana ba yam pamagana na khana ba yam pamagana loi free thado ge security loi withdraw toroge noi machine tawjaro hai kan de yanagi ba potam jung mamang da aina ate ate mafam du thamjagre ba ai thamjaningi di hujik lai ba pot sidi india na tawri ba pot akoi da mai ngasai gi PDF ki kari gi adu gi adagi geopolitics advantage phangna ba akoi manipuri maitai sing maruina si makhong na ma punjalaga kauna hanba he kakhalu ga ne yada ba kayung kan da kumdara ga attack to hanba peripheral area da akoi leiba security forces sing kari sing jina attack adum to hanba aduga akoi gi mi takat ge ga nek thingba he hatorpa aduga man liter ga na adum attack to hanba gi channabi se masi indian to ri di kai no hai matam da I motadi india policy sidi at the cost of the manipuris makhong na ma punjanaga amana free thado ga kauna hanba gi policy ni sigumba aina ngasai atai duna sum reference ni Myanmar ga leinai ba relation sidadi ngasi handak ki thoi ba government haiba tare ko ai adu da party ke no di panjaroi government sina tori ba India ga Myanmar ga leinai ba relation ki thokpa se ai chei taret khunta ko de amuk history da thengai ko Myanmar ga tawna ba se adu ga adui matung da di handak ki sina ahan bani masi India government ki policy program totally fail hoibani aduga kamain tawna masi tholoi dage kai dage haibado madudi akoi gi makoi gi strategies mayam lerangani akhangai lerangani maduna adum lepi seno akoina pamjai jidi thon bidaba okay pisal no mention janba India ki foreign policy in the context of Myanmar we have any aduga atopa ekoi gi observation amusu thamgi baje yam chawwe allegation amani to the government of India habatai India ki oina hojik leiba neighboring immediate neighboring nation sing si leiba magi foreign relations sidasu India ki foreign policy se fail oire haba ani ni wafam yabining kari havini fail very makte hairoi but it got a serious beating serious beat knockout chatri ko serious beating aduga khoina udaba kya su akhoi leirambe aduga ngasai Goswami chana high give da ina supplement tawjaning ba amtang yauri akhoi ama khaktaro atai jo hajar ke ena supplement tawjaning by disinida
Indiana magi economic amadi military interest ki damakta Myanmar manungda geopolitics sanaba matamda concern first priority magi internal stability hajneba. Internal stability da hoji Imphal Valley ba all important strategic area maitei gi amagi wato khrajiko Second World War khangde amada khangde masigi strategic importance che masida leriba population che masida adagi matik unstable uhliba unrest lehliba che masi India gi achowa mistake ne makoina chin kuki khra makoi gi satrangi khongmi oiba budi whole Manipur mainly Valley deliver my dating see season of an Amakogi geopolitics and a my park neighbor. Aduka, how I took the Hanarkan history now. Indiana geopolitics and Akanda my take over community, Madame Hareswar Goswami. Masi question is like a neighbor. Sikum of my arms, would the neighbor Hojikana, Kanana with pre merger status the Hanjin Jaragaka and Harris. Masi Hoyi must have a feeling like Nang by the Hydraga, around the Hanjala neighbor. Yam Lumna. India da merge the road pare defense se moina paigre akoi state khudima ki defense no army lejerame loina khoina loina ngak pi ran paigre moi fail ore karam ganda 1962 ta chinana landara ko te yoksle aduga matandagi prime minister we are sorry for the people of Assam har Assam hando ba change China mu withdraw ta ore China withdraw to kana len ta bro Arunachal gi Manipur sawa anilam phakre adagi asanakan Pakistan ka tangwa land su occupied Kashmir adagi Aksai Sin karikram mayam phakre mepta sum yi aga leibagi waneba mepta sum yi aga leijabe waneba Indiana samai tana hojik India gi geopolitics in Myanmar che ambition target am khatang leram adagi ani tholeba moi confused hoeba ani tholeba arte ahamada democracy the support of Aung San Suu Kyi government se restore to India ka friend hoine khalapado mahak restore to gi possibilities leraktabrina area khara di akhoi ga split targa buffer zone haitare India China gi marta aru thamgena khalakpa side neba cookie chin gi importance India da khangai ne hengla ise si hengla pa kana ngasi cookie gi lalong jing bio tapak ta ayong changsel busunate moi border yat pagi matang da sam chepe chepe kaptana lari che akhoi maiti khangde ani pangmi khangde asona kakhala India gi aron da uguno haiba male eba adagi plan na thamaga adagi border khoi gi buffer zone ngai tawri sing sijo hotrong horaga kumthara kapade kakhapadi yade kakhape yade kumthara kapa yare che kai gino asom chang kino haiba neba adaga maiti sing je khara akhoi at a distance thonggo haibagi khudamni moina haigera hairo res thabak no ureba ada 1962 da Indiana defense pun wak pasang karga Assam gi territory integral territory ngak pangam gidredna adu werga di handak su India gi geopolitics in Myanmar che makoi em ani long mangam namar moidna mai thire engkhala che ba adu da na raga mai pa engkhala che karam no mai pak to sia cookie state ma Myanmar manu da chemadra adu automatically Manipur level sin cookie ke no che Manipur gi DCSB thamjaraga su moi so tin gi ba chap manar ne sigum mamat tholak pa matamda akhoi maitei sing side pring pring chong legidra adu redi akhoi no jik India da parliament da haiwa matam oreba na khoina akhoi defend to begini haraga ngamda bai khudam ju leigre 1962 da ko hojik di adu gumba timing la border state maruina Manipur di defense se akhoi gi concurrent list da habiro no noina sunga o ara akhoi na sunga ke akhoi armed police na military weapon thengna bangam bahon de but 1962 gi war matungda India government and North East ta mipum khudima khulai training tarmeba SSB thadoi chingdana rifle paraga BBA on linkalame insurgency gi movement lakpadagi madu muthak ki baneba ado hojik madu amohana revive to biro akhoi gi lam Manipur na India da merge to hoje kanana sign to ge Manipur gi Maharaja maitei borachana na taw natro ara ganda kukinu gi karim de yawbana teba but ado gi hojik che akhoi gi defend tanoba army ma ling machigi aya PBU hena demand to matam oire Miraj okay aduti moina yaba yadab ko on ground di tongrode no sikcha yagere yadire on ground no tongrode uncle na yam chawa ekhigi machi issue mo erposu yagador ni ko sa gi defense haibazi concurrent list state ki oina zo masida power exercise to we hallo ga haibagi question am tholai je haigedamni maram akhoi gi hingdaba yadeba
अखोइना नेशनल इंटरेस्ट येंगनी मोगी नेशनल इंटरेस्ट की दमकता अखोगी चाही लिसिंगनी सुरबे हिस्ट्री कल्चर लैंग्वेज अखोई सैक्रिफाइस तबु यारोइबा अखोई जो पार्सी गुमना यामना एडवांस कम्युनिटी मा ओइरगसु स्टेटलेस जाति मा ओइनिंग देबा खोजी अदुगा किनता हाइजगे येलो मुइसिंगसे सिदि माना पोलक पलमदु नुक्सीबा हाइबम लेबने व्हाट इज सेमी नोमैडिक कुकी गुमदी लमदा नुक्सीबा जि लेतेबा मोदि लमपामनेबा लमपाम बाजिगे लम नुक्सीबा जिगे लेबा मोदी हुजिक सिदा ले कुकीज जे बेटर लैंड हम फंगदा दम चकिदिन इजराइल चले सिनि नमाय मोगी होमलैंड का हाइजंदना चुमर लामर खंगदे अरगा मकी गी इजराइल की नसागी रोल जे अंकल नेशन मरी मदी एक्टर मरी मदी फजना पॉइंट आउट तोबिग्रे बको स्वाइदे इजराइल की रोल मदी लेकेदर हंदे की कॉन्फ्लिक्ट इजराइल की गवर्नमेंट की रोल लेते अदबो आद खुंदारिबा अखोगी जुडाइजम द कन्वर्ट तौरबा मोय मयामना पैसा खाइना थारक पे पाउदी फंगी अदगा इजराइल गवर्नमेंट जे हुजिक यामना मरुना इंडिया जे मोय एलाय ओना दरकार लेरिबा नत म्यांमार की कॉन्टेक्स्ट म्यांमार की पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से इजराइल की रोल लेके इजराइल के उदे अइन खंगदो बरमे को इजराइल के उदे अदना हुजिक अखोय मैतै सिंगसि तंपाक ले मैतै से अखोय स्टैंड अप तो मतम यौरे मेकअप थोको मतम यौरे अखोयदा इंडिया की जियोपॉलिटिक्स ता मखोन एम अनि लोंगना कंफ्यूजन थोकदो मदुदगी एक्सटेंशन ने मणिपुर कुकी मैथी के तौना हलैसे अखोइना कनागुमन छिन्म मालिना सिले जे केन चरचापुर चांदेल मोरे एरिया से कराम चांग कन अखोइ लाना सोनकीगे साफंग सानकीगे हाइबगी ओरमेबो जिति मुझे मोइन ओइदे हाबे रो चेचांग उदे बट थोलेबा केनोसिना अदुनेबा होम मिनिस्टर ना डिफेंस मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ना करी खंगदनी गिने अजिक तौरेबा थबक सिंसे अखोइ क्वेश्चन नो ग्राउंड ले जिता हंगनसेबा अदैदा अदमाइन थोल अपना अखोइसु अखोइ लेबाक से कन्नबैदमक्ता अखोइ लेबाक से कन्नबैदमक्ता अखोइ यामना एबिसस सुबनते अखोइना 1949 दा मर्ज तखरिबा 22,300 सम स्क्वायर किलोमीटर से मची इंटेक लेनबैदमक्ता अखोइ डिफेंस फोर्स अब सेम दया दे ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड ट्रेनिंग तौना खुनगा पन मयाम लेगे मसी अखोइ इंडिया गवर्नमेंट एक्सट्रीमिस्ट नि आदगी टेररिस्ट नि लाउथो खुलाई फाबा खपसि तहनिंद्री अदुगी अगेंस्ट सु अखोइ सुप्रीम कोर्ट केस म थागे न तौरी करी रेस्पॉन्स लाकदन खंगदेब को बट तौडी तौगिनी बसने स्टेप खर लौखलगा अदुगा temporary ओइरगसु डिफेंस से कंकरेंस द हाफ तब याद देव स्ट्रिक्टली एको स्ट्रिक्टली सेंटर की लिस्ट यारम बा फॉरेस्ट से ngara na handa mu concurrence da hapaina adu yarga ni kari defense ari doino yes so uncle there's a big question now uncle yam khar ten response to bigani nasa ki hoji unified command haidana leiri da unified command je koi chief minister gi mai makhada lei natragana hoji ki context na then advisor ma kulti ki makhada le have a certain opinion me am pinari adu area adu da koi ki manipur ki defense system je lei taragadi Manipur की ओइबा external aggression नत्रगन external any अखोई दा लाप disturbance में थेंगना बगी दमकता अखोई की defense system से की role से कमाइन ओइगे दा गेसे अखोई defense system की role रदी अखोइना मणिपुर खक्तगी ओइना लिंक पनेना मणिपुर बाउंड्री ngak पसिदा पुलिस की मथौ तो बुतारेना पुलिस की मथौ नमुक्ता बकाना आम पुलिस को थोप बुतारेना अखोई मणिपुर होजि कमांडर मणिपुर हाबे आम पुलिस ने बोइना पाइगे पाइरे द स्मॉल आर्म AK-47 अरगी SLR मैचिंग गन छिकतनेबा सिदिगे न चाव टॉप रॉकेट लॉन्चर करिगरा पाइम संकनेबा डिफेंस की तरदी अखोइना परसिप तोरिबा थ्रेट इमतमिना कुकी न रॉकेट लॉन्चर पारे द कुछ पाइतारेना खुदमोइना म्यांमार के चेंजलक बने खंगे अदु काउंटर न पाइप ता टैंक्स पारे कुछ पाइप तारेना अदु मकी दरकार दी लेगे तो मानदे होजगी यूनिफाइड कमांड की मतंग जे ngara na je achaw issue moina akhoi social media da kari da debate tam leiba masi matang da aigi mod am tang thamjage unified command je CM da gi lokthok ki bai je matam da akhoi gi CM je resign ta da yamna le ma timing oirabne ba ma ta hudre adum ne diur ga ngara na mu thole Kuldip Singh gi press conference ta mana kari hare ai CM appoint to bani governor na CM na to oi to kani ai ji thau phajana tawri to oi haigale na ko sigi marak siduna laidi si karigino unified command Kuldip Singh appoint to was to me same office gi taruk paneba aro CM na pam na yar ninga tawbudi na teje khoi uiba adagi am twisting toraga nang si unified command mangon chinagro natraga di haiba badi hemam yaroga taruk paneba si karigino hai ganda recently ngarang han BJP ki president mayama unified command CM the restore to biro no center one mo chali do karigino aragi mi mayam thado CM the restore to biro na hai ise abandi BJP ki thomi mayam chalu jin tak padi CM masa mangna unified command ki command
advisor se mana hapo orga su mana lokthokpa ngamde habneba mana lokthokpa ngamde adu kamai tong hap kriba India government yang phataba policy im sanariba Manipur da mana geopolitics sanar ko chida collateral damage civilian chokpa siba na ba yumai ka hono makse akhoi di khangde na are state government am lady law and order is state subject ga nan thok khibna ba yana ba excuse mamina thamme ba si pang da wi kino ne ma thong ne ba what is tawrun tawdi tawrodana Bangladesh to sipai mi am thajala Bangladesh liberate tawi aizol tangai phadra ga Indira Gandhi na bombing tawi ai Congress support ba du wa hum natte go thonga phana transparent no na tawroba akoi huran lona da ngang bana ma tawbna ma si Myanmar da chumun manang khangdab sina adugi extension torokpanina sai da su akoi state se puri ba singche double speak am tawreba Goswami sai na sai haibi ba mapan dagi changak pa kuki terrorist me amna thohon mani irang che governor hai kre home minister hai kre Kuldip Singh no kari hai more da changa pai praman phangde hai army sin no more da changa pai praman phangde mai ngasi gi press conference na more da changa pai praman phange mai ai hajira se Amit Shah ma di keno na governor na hai gri sigi khada labor officers na contradictory statement kari pidino ba it is only to create confusion among the people in the valley adaga akhoi ji khut thabum khangda bane ba khoi saw ji governor to taina doribra Kuldip Singh taina gadra DGP CM to taina gadriba CM ju akhoi gi ai ngonda gi in effect kamal thor kun upai le te tai chatra mem irang hor pudo ade khar ga mu ma power lai bu ma le si keno singche sina akhoi gi jati mo bi energy to hum thop target keno che akhoi focus kai Miraj okay final I third round is sum up in just 2 minutes. I can observe Kaka and Kagari Pizage. I hambazi sum up say a Kakari sort of I more in the Hanging is a Myanmar turmoil, Mogi conflicts, they get talk Magi impacts in a Manipur the period impacts it as in Afabadi Oidre. The Afabo Oidre is the Ludum Yana, the war for money. But how to protect the interests of Manipur? Have is a case suggestion. A hundred Amtanga Lokalponinaco. Quite fast the India government na policy se masi akhoi the idea of Manipur se pongtu thugai bane mas the idea of Manipur se thugai bagi pot se dei sangli sangdok charoi matam ten bani na aduga ani subada makhoina khalambe ya India government na Manipur gi leiba khoi gi lebak ki damakta akhoi gi manungda leiba haidare leiba isilinau sing kai sing se makhoi ya tholok pa ya na tholo Tolpa Yadagadi Nakoi Kadogi and Mohaiba, Hibadi Maitay, Sigi Maruan and Manipuri Maitay Singh, Masi Nordic study quite again and Masilanga Panavangam Dava, Masai Hivi using Masagi, history labor, cultural labor, identity labor, law labor, Mayek labor, Adumba, Kangup Amani, Mastay the Lahoriba, Koloriba, ID Ainisum Kambada Bhavna Disavani, 2024 Nataka 25 target Amathamaga, Manip Nordic insurgency, pre Gaina, the Wagi target man Bamjuleva. Aduna Manipuri Maitay Singh Jina, Atay to Pistok the Karida Luina Maclainavang Actanina, Manipuri Maitay Singh Makoi, Amutang Masi Akwigi, Mamu Yetek Paigatra, Masi Yetek Horge, Hivagi, Potamakak, Mali, Aduna Sea Ladiba, Matang Hidadi, Akui idea Manipurum to Gaibire, Aduga, Koi Maitagi, Mamu Yetek Navagiko, Sigumbagi policy, Matangilla, Mashi Yago Maleva, Man Banina, Ainatam Janingi, the Aquino Hujiksi, Masida. Parliament state government sigi Kuldip Singh order thokpai khotpai aduda suma honorable CM na kogwaya bagi yauriba ai kaina khanbada a gi akhoi gi Roman 3 da ke nom yauriba adudi mana su ko wungami unified command gi ke chairman mana chairoi ba yai gaina su yauriba ko si loin mak to khraga yam seng haibada hujik thambi gi doni mating phudo ningi aduga mana akhoi gi si aingonda pidadi amuka jo hanjanjare aingonda masi lokthok dagadi ai oiroi gaina dugumagi tangkak to darkar leigibani hojiksu mana si togdadi samain togdadi aihak amasung aigi leiriba mayam si samain togani haibagi adu step am logani haibagi pot darkar lei aduga amaromda amadi India government na leiriba auriba oire iba phibam jina haibani praman pande aiba che leiba nate aikhoi da makhoi ne yengiba ot liba naiba wahaliba mayam si yengurugadi hujikti aikhoi khudimak che amagi masida political party gi civil society gi adugi adagi khenabam ta thamdana Mayak Majati ngak ngam mi khudimak punjana kanda amatoina koi
सब मानना लेप्त्रगदी मचोई तारगदी को अखोई हेन खुदोंग चाब लौथुलक्तना वागनी हंगबिरिबदुगी पाखुमदी अखोई पुंथनब दरकार लै हाइबा अखोई पुंथनब दरकार लै अदु अदागी वा अदुगी अदागी आइगी कानबगी कानदबगी लोइनम हुंदोंनरकांदा अखोईगी तुंगोइनना थमगा अखोई अमतोइना पुंथलगा फाइट तौमिनब दरकार लै थेंगनमिनब दरकार लै खनब दरकार लै नैनब दरकार लै हाइबसे आई थमजनिंगे Thank you so much, Kaka Hareswar. I am saying, Uncle Bijoy the Lakshake, Uncle the Lakshaning was there. Uncle, I couldn't say hold up the high give. I was Malim, the Tonga conflict, my uncle lady. I could give mang the labor, I could reality is it. The Masiki Banu the Hoji, hot winner, I could give burning winner lady was Palestine under the Israeli conflicts in it. Israel under the Palestine conflict, see the lady river conflict, see the gi. Masi Malingo, Malingi Miyamna, world public opinion that the Amchawa sensitive issue in the lay. Sidiki Queen learned the way of the Manipur context. I could Hareswar idea of Manipur protect away of Mampali. Kaigi lessons I can learn. Nasagi Israel Palestine, the river Queen was automatic sangre, the Wushigi Tambe para Amakang a court of joke. Akoy Israel, the Ahmed Kanogi, Jesus Koi Karikra, the King David Solomon Gimatonda. Makoji BC, listening to Mamadamu in Parliament. Aragi history, worry, matang in a kind of no genre. Aragi Muslim invasion, La Aga, Muslim Palestine, say, listening to Sanga, Pale, Lay Revo. Lay Bukanda, Aradi Kanana yellow me no question, the Kanana with you know, say listening to Sanga later, the yellow mitare, Jews are, Mutado, Jelorico. Post World War with 1917, the Ottoman Empire mighty. Other Palestinians, the Muslim controls later Jews may amji Europe the persecute the Winnecopan Hale. Second World War the Muhiller and persecute the Winnemohale. Halakanda Palestinians hotspot of Uireva. Hotspot Wakanda, First World Matunda, English mandate and English control Makada Palestinians Tameva. English Kamus in Makok Sadana. Palestine Pikronum the Anithona divide Palestine section, Israel section. Matum Palestine, the Moilam, Kanminamoy Yadeva, Israel accept the paper. Israel accept the Rina, Moina Manunda, Singh Mehelamba, Kaning the Wehelamba. Makoina Lona accept the Toga, Yam Lona Makoy Europila, but technology Puraga Moi armed force of Kanelin Columbia, David Ben Gurion, Hagana, however. Hariba Hagana Yatoganda, what is Chalong Samjalabda, 1948 Israel said same dream matangda Hagana sina akogi English mandate English control che thado chakreba first war matungda English wadna ko adai ganadi armed force lehuwa Israel na Palestine me che act ruthlessly in millions targalam je beket tar paneba lam je beket taraga Palestine chingji Israel lagi mapanda refugee na machingi na laigrena adagi Israel ga Arab Katanuri land in Nepal Ramani. Land Tau Kudingi when excuse a man, Amada Mona Tauri, population wipe out over into Posineva. Palestine Haribil Lamje, Matam the Kanan Haramiko, Masigi Lamje 100% Jewish test owned about Hondavaneva. So the Kanan to make an adjustment in Oireba. Siga Jam Manana, English made that Handokra Matunda, Israel na armed force of Linkalabunina. Masagi defense to. Madule ho in Palestine na matam du kamai torgeda moi modern military retriever uttu tongba bedin rifle para organized tok deba village by village mo je wipe out tor tanthok gi beneba same thing Manipur akoina majority ni akoina yellow men like thopya de India jine khangogdna mapanda Pakistan ga lan tong na Manipur gi troop mam je withdraw to urgadi akoi se kana na defend to win question la eba Tawdruchi cookie village or Oiram Dreva, Myanmar the Chancellor sophisticated training arm from Murameva, Maramaduna, Israel the Gi, Palestine Mayam Takoki Base, Masi own military force of Matamagat Gibani, Masi Q Loxi, Param, Tamchi, the Gako defense, same Sadragadi, Aquina Lao Komung Actana Yaroi, Lao Komudi backing da, Akoi Kut military forum, Legadamani, Masi Mayam, Masiki Matang, they put in J. Okay, please. Akogi si hayna koina si conflict si da hena satana ba chokthongna ba haibadi nate ko
लान से हुजिक की ताकपीरिबा इजराइल का अरब के लान से कई गिदमकता सुम हंजन हंजन अखोइना पींगे दे पीएलओ अदु अदा यासर अराफत मयामुम लेग्रा दुम लोइदेबको मसे ngамथोकनबा अमा नाइदब दैने लौनिंगेबा मरमदि करिनो हाइ मतमदा अखोइगी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स से अखोइ जून 28 1919 रंगनि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ngамथोकना गांदा ट्रीटी फजना तौनरा शांति होई लेनेबा अदुगा द पेरिस पीस ट्रीटी सिसु अखोइगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 1945 की सिसु ngамथोकनबा नायरकान शांति होई लेयबा अदुगा थानाइबा इंडिया गवर्नमेंट के लान सिदि ngамथोकना हंदना तिता तौरगा हिंगलगा मखोइगी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करी करा मयाम से साना लेनबा माले हाइजरिबा अदुना ngамथोकनबा अमदि दरकार ले Human history there are certain conflicts. War netra the solution por pangamoy dewa. Mahabharat kino the yawre ko. Krishna magna shanti pro hono the la netra the yarwa. Israel ga hojik Palestine ga tamno dis jo la netra the solution bi yarwa. Shanti the yarwa. Sa manana war gi mafum kya si to eba. Adaga hojik cookie ga maiti ga tamno dis the conflict khakna solve tawani YN ba khol ba peace committee treaty the yarwa. Conflict se tha ning binate. Moina homeland thatu bu yarwa. अखोइना अखोइ लम कने हने सिगी कॉन्फ्लिक्ट से अखोइ लेट लेफ्टिनेंट कर्नल राजेंद्र ने इरम लाइक द मेक्शन यावेबा इन सच ए सिचुएशन मखोइ अरानबा नेरेटिव करिकरा अखोइ अखोइना चुम बखरा मसिदी मगी जालेंगम नु चुम गिव अप तो यारे नको सिगी मतांग से ओनली एन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट वी डिसाइड द इशू Okay, thank you so much. Okay, ngамथोकनबा पामे हाइबजे अखोइ ngasi के एक्सपर्ट अनिमक तगी थमी अमरम ngasi खोइना खनरिबा टॉपिक से इंटरनेशनल सब्जेक्ट अमर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के सब्जेक्ट अमर खनजबदि खनरिबा टॉपिक सिना म्यांमार टर्मोइल्स एंड इंपैक्ट्स ऑन मणिपुर हाइबनि म्यांमार दा लेरिबा हुजिक पॉलिटिकल टर्मोइल असिना मणिपुर दा असिगी इंपैक्ट लेइब्रा हाइबगी वफम दु अखोइना नैनबनि अदुगा लेइ हाइबगी एविडेंस मैम अमा ऑब्जर्वेशन मैम अमा थमग्रे मदुना मणिपुर पीपल की इंटरेस्ट ता कदाइ फोबे इफेक्ट तोवी अमसुम कमाइन प्रोटेक्ट तोगदगे हाइव मदुगे सजेशन अमदि रिकमेंडेशन मैम अमा ngasi की डायलॉग सिदा खनगे अदुगा ngasi की डायलॉग असिदा सर याविगी बा याम वेल आर्टिकुलेटेड एक्सपर्ट अनिबु अमुकना थगचरी का खुनबु उचरी हामबदा मणिपुर की रिनोन सोशियो-पॉलिटिकल कमेंटेटर अखोइ अंकल चोंगथाम बिजोय सिंह लोइना राइटर एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अखोइ काका हरेश्वर गोस्वामी लोइना इमो हायरगसु खंगनबा अखोइ काका बुजम हन थगचरी का खुनु चरी लोइना ngasi की प्रोग्राम से होबदि लोइ फम एक दाबि के मणिपुर मैम बमुक थगचरी का खुनु चरी मैम थगचरी